Oh, ravuntlhanu ra kahle mixer umngana lo FM ifikile mina lo mina ni khalanga pet mathebola ni n'wana ri smart wa jimo xitlango mo xingirtari wa jaja ra makuna lo wandadadzi van'wana va ku ninge fiki nkarhi ntirhweni ho kanjani asikoteki hi meya lo ni ku tiselana ngona ku Afrika wa vulavula kusuka a Giyani hi laha hi nga kona nhlekani lo hi ku tiselana ngona ko wa Afrika wa vulavula u humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa tani hi xipano xa Afrika wa vulavula hi swivonini ku ri vikile ri ku ve na timhaka to tala leti amfanele mo hoxa xandla ka toho mi nga koti ku hoxa xandla se yo mhaka ra mutlhetera a hi hoxeni xandla ka timhaka leti nga ri ku humeleleni mi ri yini timhaka ta holobye wa timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko loyi a nge ri hayi kho vonani ku vanhu lava nga le ku dyeni timali ta ndzawulo hi va mani mi tlhela mi swi vona ku hi mpela ya hi vo a va ringanerile ku dya timali ta ndzawulo ki kambe xaxamene luwa loko wu languta wu vona wu komba ku i COVID relief fund a ni swi tivi ku van'wana va relieve-wa yini laha kambe a hi swi le ka mina ku va ni teka xiboho ku van'wana kumbexana va nga ringanelangi kumbe va ringanelini n'we mi nge le ku swi languteni hi n'we mi nga swi languta hi ndlela yoleyo ku ya emahlweni se ivi yin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka toho nhlekani lowu kasi tin'wana timhaka leti hi nga tsakelaka ku twa ku n'we mi ri yini ka toho nhlekani lowu ti katsa timhaka titi ta mi ta tsundzuka ku a hi mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula ngopfu hi timhaka ta dokodela John Hlophe mi nga nghena na tona mi ta na tona hi twa n'wangulo wa n'we hi ndlela yaleyo kasi yin'wana yi nge le ku vaveni swinene hi leyi ya vusopfa lebyi nga koho bya ku eka tiko leri ku nga na switirhi hinkwaswo swa ku sivela ku tlulela ka xitsongwatsongwana xa HI eka n'wana ka ha ri na vana lava nge le ku tswariweni va ri na xitsongwatsongwana xa HI etindhawini ta ka masipala wa Tshwane va ri tinhlayo ta kona ti le henhla swinene se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi va ka xiyimo xa muxako walowo ke timhaka totoleta kasi un'wana i le ku hehleni ku ongeti van'wana va maphorisa va tirhisana na swigevenga leswi swi tlhavelaka vanhu timovha lomu magondweni na vusiku hi ku loko a kha vulavula na vona va pfa va n'wi vutisa ku mi vangani kwala movheni mi vavasati hinkwenu mina swibamu mina yini swi swa ku muxaka wolowo endzhaku ka loko va hlangane na sweswi va nga hlangana na swona ka tin'wana ta tindhawu ka N1 hi ndlela yaleyo n'wina va N1 patrol mi tirha yini hikuva ti vona timovha ti ku N1 patrol mara hi ti voni la patwini leri ra N1 patrol ya koho van'wana va tshama nkarhi wo leha va ha rindzele ku lava ku pfuniwa va kha va nga pfuneki hi ndlela yaleyo se ene ka tindhawu leti ta Hammanskraal na koho ve ri se switili laha se n'we mi chayela ku vusiku a hi veni na vukheta hi va na vuxiyaxiya hi vona ku laha hi chayela kona a hi kandziyi xin'wana na xin'wana lexi hi xi vonaka a hi ringeteni tindlela hinkwato ku nyiza la ku nyizekaka hi yo mhaka ka ha ringeteriwa ka ha komberiwa ku a hi ringeteni ku na loko hi chayela hi nga chayeli hi rivilo ro le henhla ku tlula mpimo ma vo mhaka ko swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi langutaka ku ya emahlweni matsalani wa MK Arthur Zwane loko ni kha ni vutisa Arthur Zwane i Arthur Zwane luya va ku hayi ko hayena Arthur Zwane luya ni vula luya wa mudzaberi wa Kaizer Chiefs hayena se nkulukumba Arthur Zwane va tshike ntirho va tlhela va byeriwa hi nge tshiki ntirho emurhangeri wa antivi i president July i president kumbe i chairperson kumbe i owner ya MK Gedlehlekisa Jacob Zuma i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wina mi angula eka so timhaka ti tele man ti tele timhaka hi mitsweneni 0860002543 kambe ke hi ntlhanu timinete ku bila wara ya n'we hi ta va ka hi bula na tatana Risenga Maluleke tatana Risenga Maluleke loko hi bula na vona la hi ta va hi kha hi langute ngopfu ka mhaka liya ya tinhlayanhlayo leti va nga ti tisa leti ti vulavulaka hi timhaka ta leti humaka ka Medical Research Council leyi kombaka leswaku ongeti timhaka ta ku hlayiwa ka vanhu ka 2022 a ku hi vuyerisi nchumu ku nga va ku swi vula yini swi nga swi vula ku va hlayiwangi swona kumbe swi nga swi vula ku mahlayela ma vulavulangi kahle hi rito leri va nga ri vula ra Medical Research Council very the census 2022 is not fit for purpose. Swi vula zona mi nga yi pfuni nchumu
sayi kuti mingithiromena 0860002543 kanti lisarito ka 0657443911 kuma tirhisana mathevela dp@sabc.co.za Africa Munghana i-X handle hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi hlangana hlekani lowu a hi ringeteni laha hi twa ku hi nga va hi ri na muyingiseri wo sungula hi ra ngoma exithango inhleka hi nga ri ni hatliseri mi nga tirhisana mathevela dp@sabc.co.za Africa Munghana i Twitter handle sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini mi va twile MEC lava hi nga bula na votolo na vo va tise hungu rin'wana hungu leri ra timhaka ta leti ti fambelanaka na matirhelo ya vona ku ya amahlweni leswi va nga ta tirhisa swona eka ndzawulo ya rihanyo ve hi nga zi chava mathevula a ku na loyi a nga ta ni micromanager a ni zini lava ku phikizana na munhu no lava ku tirha ntirho wa mehe ku tshembeka se MEC Masesi Mashego va vule sweswo a hi ku timikisela Umnganalo FM 0860002543 la studio la ni na papa la va tela nampundu ni va kumela nampundu veri va bilela hi ku va ya xibedhlele va tshama ka va byeriwa ku tana la ta vuya minduku loko se ni huma la hi ya na vo xibedhlele ya twa kahle kahle xiphiqo i yini hi ta ringeta na ku va hlanganisa na vatatanani xikwambani hi vona ku va nga va pfuna njhani ku ya mahlweni kambe sweswi a hi amukeleni muyingiseri wo sungula i xitlango nhleka Nhlekani mpfukeni xikhulu xa mina zinjiva hi pfukile minjhani na hi pfukeni xikhulu xa mina Bottek va ku hosi miyaxi va kona Ndhavezitha va kona xikhulu xa mina mi va bye va ni fonela loko ku betu okay ni ta va byela xikhulu xa mina ni ta va byela ni xoku na sweswi va ta va ri ku swi ni ta va byela xikhulu ni ri kusuhani okay xikhulu xa mina ni la ku vula that's why mina ko va ku vhele vanhu va South Africa that's why ni advise-ini ku a hi chuzeni party yin'we a ni sola loko fika kwalawa Mama Joy na Vumzila va lava va support vafana a va representa hina vaakatiko va South Africa a hi nga ta famba hinkwenu hi hakeleliwa tihotela the whole South Africa 9 provinces so mani luya a representa vaakatiko va South Africa so administration liya yi nga hinda a ni soli ku why indlela siya vafambini va mhana va support vafana va support Springbok se mara leswi sa governance of unit I se vona nchumu Bottek a ta vona swo tala leswaku va ku Mama Joy a nga yi aka World Cup va nga va support vafana a se vona nchumu ka ha na swo tala hi mhaka ya mfumo wa nhlengelo loko mi ku hi mhaka Mama Joy mi vula yini sweswo mi vula ku swi kahle ku va na mutlangi ku va na museketeri wun'we a ya vona mitlangu ya cup ya misava loko ku ri ku ntiyiso a ni swi tivi mina kambe a hakeleriwa hi xibalo xa hina swi kahle swi kahle ani va representa hina vanhu va South Africa so a hi nga ta ya hinkwenu va hlawuriwe njhani va hlawuriwe njhani ku na tikomiti tetiya ta stakeholders ta sport ta stakeholders ta sport va tivana ku na tisupportara va tivana va hlanganisa ku yini ku na ti-branch ku na Rustenburg ku na Mpumalanga va tivana vanhu lava ti-branches ivi va hlawula wun'we va ku hi ye super fan 100% loko department kumbe portfolio committee yana kumbe department hiyo ya sport yi vulini ku n'wina va ti-stakeholders ta sport hi nyikeni ti-supporters to ka le mana Springbok man ti-support okay no neme twile botwa mina se leya ku xa ku leya Minister Gayton Mackenzie that's why mina loko ku fana ni ta nyika xikombelo mavo a Kenya hi mhaka ku fuma phati yin'we ku fuma phati yi-1 se swi endla ku va teka decision that's why swi va reshuffle cabinet ku yi kota ku hlayisekani xikhulu inkombo to mina hi hundzeli la ta vuya hi swa mahlweni ta ka leswi wa vulavula ka Mnganalo FM komba ndlela ka kutisela wona tweak suka a studio 1 ama singita mall again hila inga ko nhlekani lo namuntlha ku siku ra vu12 ra n'weteli ya mawani le mana magidimbiri ma 24 hau van'wana va hola nga ri khale hey basop ba ole mvulu kama msiritana ya mkeleni n'wana mingisere hi twa ku yi angula kwini nhlekani mi amkeleli ka Mnganalo FM
Hayi njani bothek? Bothek? Aye buto mina. Njani? Epokele ngobo. Ya. Akhensa sine. Ya. Ya Minister of Sport. Ya Minister of Sport ndibona abeki gosara kahle ngoku. Yiko loko mo swi languta kahle bothek mi ta kuma ku famba yena Mama Joy kumbe Sadamu kumbe Bota. Mara ri ndeka ka sport leswin'wana a hi tshama hi twa ku na Supercell lava vanharhu misoko va famba swa soka mara mi ta va kuma va ri ka rugby mi ta va kuma va ri ka soka mi ta va kuma va ri ka swilo swihi mara ka sport leswin'wana a hi tshama hi twa ku na ti-Supercell leyi va ku a ho tshika ku na Vadermerv ya cricket kumbe ku na fantombe la fambaka hi rugby ho tshama ro twa va lava nharhu ntsena ku ni loko ku ri ku kona n'wani no twa va lava nharhu ntsena kambe na ku twa vanharhu ntsena swi onha yini hiko a ni ngo hi vo va lava phela mi nga rivali ku va kha ku kondleteriwa na timhaka letiya ta rixaka ra hina ra nkwangulatilo se lavawani ku fana na loko mi matsundzuka sweswiwani loko Springboks xi tlanga na Ireland a Loftus emigqivela vhiki leri nga hundza ku captain wa Bafana a yile la ku nga Ronwen Williams i yili se swi onha yini sweswo loko un'wana wa vaseketeri va bolo ya milenge va bota va lava vulavulaka hi vona va Mama Joy va Saddam i vanhu lava swi ka mitlangu hinkwayo va vonaka se va khensiwa hi sweswo ku va seketela ntlangu wa bolo se loko va seketela ntlangu wa bolo va ta ya ka Bafana na le ka cricket va ya hambi ku ri rugby sweswo no bothek loko va famba vanhu lavawani va famba va Australia ku na World Cup le France va kwale France mali ya xibalo yi va yi nga tirhisiwangi kahle laha na ku maendlelo ma kona ku va njhani a hi swi tivi ma swi vona mali ya xibalo yi va yes va famba hi mali ya xibalo mara swi va swi nga basanga hina vahakeni va yona mali leyi hi tsandzeka no ya vona siku rin'we yi va ku ri cricket ya tanga a Gauteng a hi swi koti sweswo mara vona va fambisiwa mahala mi ni vona a geto ni endli mhaka ya kahle ngopfu bothek na loko ku ri ku ta sunguriwa swin'wanyana swa sunguriwa kahle va swi endla hi ndlela ya kahle sweswi maendlelo lama kona a ni vona yo ka yi nga basanga nemetweni nemetweni botamela a redzi a ni ngo vonele i vonele na hina a wu ringeta ku tisa tlhelo rin'wana ma swi vo khensele boto wa mina 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM ku na un'wana hi loyi inhleka Talang papa hayi Phokeng a kenza mina ni ri aka mhaka leyi ya ku vana hi xitalo va beburiwa va ri na xitsongwatsongwana xa HIV a swi vheti swi endliwa nandzu ku va tisa n'wana misaveni a ta rhwexa mfumo vutihlamuleri bya ku nyika ti-ARV ndzingano wa ku seketeriwa aka vutomi hinkwabyo swi va criminal case hi mhaka yini hi mhaka ku HIV awareness yi ve kona ku suka aka malembe ndzhaku and hambi sweswiwani a ka ha ri na munhu loyi HIV a nga yi tiveki and a ku na munhu a nga swi tiveki ku ri loko n'wana a beburiwa a ri na xitsongwatsongwana i va a tigiretiwe hi ku ti langutela ku ti hlayisa hi ndlela yo tika ku ri ku sivela swikolo kambe a ni ngo ku tluleriwa hi xitsongwatsongwana veri na loko munhu a ri ku velekiweni a nga tluleriwa hi xitsongwatsongwana a ni swi tivi njhani kambe lava va vulaka va tivaka timhaka ta xitsongwatsongwana va ku tlulela ka xona va vula sweswo kambe lava veri vana va le ku velekiweni va ri na xitsongwatsongwana lexi sweswo a swi viteriwe hi dokodela ku ri aka matirhelo lama hi nga mandla va vuye loko swo sale hi madokodela hansi swi va swi na professional support swa olova ku va ku niva statistics xa ku vona ku ri na swi nga hungutisiwa ku yini ya se xa vumbirhi xo hetisela kumbe mi nga se ya ka xa vumbirhi yaleyo ma ha vulavulaka yona ni vona ongeti kumbexani loko no yi teka etlhelo rin'we mi ta ku hi roho criminal offense leyi hikokwalaho ka yini va criminal offense mi vula ku yini mi vula ku vatswari va n'wana loyiwani a va ta va ndle swo ndla ku vona ku n'wana loyi a nga tswariwa a ri na xitsongwatsongwana lexi hi swo mi vulaka swona ku ri n'wana loyi a ku ta va vuriwe swo karhi ku va a tswariwa ku nga na xitsongwatsongwana na ku xa vumbirhi mi kuma ku swin'wana swi endliwa hikuva mi kuma ku van'wana loko va ri vayimani a va swi lavi ku ya eswikalwini na ku ya hi chekiwa ku ri
ku kumbexana a va vabyi na ku ene loko ri ku va vabya treatment yi kona ene van'wana ti-treatment leto a va twani na tona ku ri hi mhaka ya ku va ku ri na vupfumeri bya vukhongeri byo karhi minkarhi yin'wana byi ka byi nghenelela ku mina loko wo ta ka mina ni ku khongelela hi vito swimanimani ti-ARV a wu nge hetiki se vanhu va default ti-medication ku ri a swo tsakisa phela yena ri ku teka medication ma yi vona se xa vumbirhi lexi a milata ku yini ya vumbirhi ndze ni hlangana na ku spikiwa se system leyi va yi tirhisaka va fana lava a va ha spikes swo leswi ene swi tivisaka swona va endla so va teka nsimbi leyi nga na spikiri va yi ndlala la apatwini ivi se va yi boha hi ntambu un'wana a yima hala tlhelo leriyani un'wana a yima tlhelo lero loko ri ku mi ku madaka mutsutsumela halawani la nga tlhelo leriwani u yi koka hi ntambu ku ri at least ya kuma mathayele and aka distance yo ringana kilometers na 2 ku va ku yime van'wana va ku loko n'wina mo a mi swi lavi ku yima ma ha ku tlhaveriwa movha mi ku mi ta yima mi yiva ndzhaku khilomitara ku ni kumbe timbirhi aveni va mi yimerini le mahlweni se loko hi suka ya kambe ndlela rero ri nga va ri ndleka mara ra ndleka rero ka swipatwani leswintsongo ka mapatu lama i kuma ku i national road yi nga na ti-lane kumbe timbirhi kumbe tinharhu a swi ndleki vo cukumeta plastic ivi i ya yanisana kambe ke na hambi swi ri tani swi ta vula ku loko va kha va yisa hala na hala loko ho va hi kha hi chayela hi vukheta swin'wana hi nga swi papalata na ku papalata xin'wana i ku loko ya pota a maphorisa ni kombela ku pfuniwa hi ku ri loko ya ku poteni hambi va fanele va voneni a hi pfuniwi va se va byela ku ri no ndhawu leyi va fanele va nga yimaka yona hi le ka demarcation ya road lero i fane i ya police station ya le swikwinikwini i ya pota kona he vanhu se va fanele before va veka spikiri va rhanga va studyisa demarcation maphorisa ya giyani loko va tirha va helela la so va yima la police station ya kona ku nga le kule loko n'we mi kumbe ya pfula case again va ri no a wu fanele malariya loko i ku ya pfula case le khalideni va ku no a wu fanele u ya mihlanga a yi le ku pfuni lana ya va budget yo ku pfuna hina laniwani ene loko va ta moyeni veri hayi no munhu un'wana na un'wana wa pfula nandzu kun'wana na kun'wana a police station yin'wana na yin'wana ni vulaka loko ni kuma va general va ri la moyeni va vula sweswo mara loko va ya ka kwele police station va mi byela sweswi mi vulaka swona vutsari yena a nga hlangani na swona me ni hlangeni na swona va kha va ta spike loko ni ya pfula nandzu va ku hayi vafani lava le wena va lava ku nga spike kona i demarcation ya Cullinan driver ya Cullinan ya pfula nandzu kona i ma 12 ya vusiku a ni nge suki a ko deport driver ni ya Cullinan ni ku ya pfula nandzu wa speaking in western petrol ma yi vona so lexi xitshunxo hi lexi xitshunxo a ku ve ku ri loko va ku demarcation ya giyani yi helela la kumbexana mo ni mi nyika xikombiso hi malaria na giyani a mi lava nga la a Bellevue ne loko ku va helela amakakabaji a va nge va helela amakakabaji mara va swi kota ku nghena 2 kilometers in giyani yi nga nghena aka route ya lavan'wana na lava van'wana va nga nghena 2 kilometers in ku ri loko se ya pfula nandzu va kota ku ku pfuna nemetweni bati famisa sweswo minyiseri 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timinyiseri wa mehe ku n'wangulo wa wehe wi khomete yi timhaka kwala u nga koho ka nhlekani lowani hi ndlela yaleyo na me yitwa makhamata ni mi rhandzela sweswi n'we va yingiseri va Afrika wa vulavula ni vula na wehe kwala ni ku rhandzela sweswo ku loko mi nghena la moyeni lowu madzika swinene matwala ku amo nghena hi ku ani a hamba hi tirhisa swa xikongomelo a hi nduma ho lava ku twa vonelo ra wena se hi nga ri se swi tshamini sweswo ku hayi la ka lowu nongona ku hayi la ku duma ni la ka lowu nongona ku ho lava ku pfunana hi miehleketo hi anamisa miehleketo hi ndlela yaleyo swi veka ka hafu ku bila wara ya 12 nongona ku Afrika wa vulavula u ta vuya mahlweni kambe a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise kwini laha hi pfunaka ku twisisa mhaka yaleyo ku antswa i bongi n'wan'wanati Maluleke i bongi Will Babs wa mahungu a hi tweni ku mahungu ya awara yan'we ya ta va yimise kwini ya bongi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hikokwalaho ka yini i fanele ku hlwerisa yini a le thava ku
ku hlwerisa ku vanhu va tele ngopfu xibedhlele i xin'we ntsene. Why va nga koti ku mfumo va hindlela nyana swibedhlele hi ku angarhela ku fana na loko va ndla tijele ti tele ti lotana swibedhlele va ku swi tano. Phela a swi twali leswi swi tirhisiwaka xiswona. Vaongori hala tlhelo na vona va karhi va hi nyavhuza va hi uvela. Mina kwala Lethaba ni byela un'wana aku tanani ta mboha bandi ni yaku ni ku kasesi ni hluvula baji na ako eya ni tengi me ni nga ta boha munhu bandi ambale baji ni ve ni ku sesi hlamulani ku fana loko mi ri munhu wo dyondza mi ri na discipline nyana hi ku loko no vuyisela kan'we mi nge he ni tshunguli ma swi vona ku hi tshunguriwa hi ku rabelela. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Kamgana lona FM kombandlele ka kwashela wona thi ya ukandle wa ivona ku a hi votala va nga na mawaya a hi votala va nga na macheleni wa swi vona pheti 12 hambi va 15 a va se hola va hole vhuru se wa swi vona ku le ku tikini lava va ti kota ku hi va lava va n'wi mabindu va ti kota a lava vo ka va nga holi bongo ti holela hi vo va ti kota ku lava ka va amukele n'wana mingserelo hi twa ku ye angula akhuyini 0860002543 timhaka ti tele mingisero wa mina un'wana mingserelo nhlekani minjani hi pfukile minjhani papa hi pfukile a khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'wina mina ni la ku khumbanyana ka timhaka leta ta Mama Joy. Bothate ntiyiso i ku muhloti i holova na mitwa a ri yexe a nhoveni kambe loko khuti ri n'wi rewada a vuya a khomile nyama yaleyo ku va na mavoko yo hlayanyana lawa ya lavaka ku ringa munyu. Leswi na ku ringeta ku kombisa ku ntiyiso bothate i ku loko languta va Mama Joy languta va Bota languta va Saddam na van'wana Bothate a hi vona lava va attendaka mitlangu hi ku languta ku ri wu tlangela kwale kaya i July i le Polokwane ta attenda leti ti nga ta ya ti ri a Polokwane va kumeka va ri karhi va ti tsona swo tala va hambana na mindyangu ya vona mi hambana na vana va vona for nkarhi va ri karhi va famba na swipanu hi ku hambanahambana ka swona. Loko ho lava ku endla swa swa yimela tiko va mbala leswi tiko ra hina muhlovo wa tiko ra hina. Se luya Makhensa loko a lava ku sapota ya timhaka ta sport or ti-supporters a yiminyana a nga teli ku ona Makhensa a tshiki vanhu lava loko lakiri ya vona i ya vona sweswi va taking decision va ri hi nge va voni hi nge pfuniwi mpfuno wa sport. So mundzuku loko ya hi hava vona hi vona i ya ku yini yena hi ku yena va ku onhela vanhu lava yena sweswi ku onhele vanhu lava loko mundzuku hi hava vona a hi yena yexe a nga ta kota ku sapota vanhu lava ya na va ku nga ri minkarhi hinkwayo a va sapotiwa hi Department of Sports, Arts and Culture ku a va seketeriwa hi tindawulo na hi swiyenge swo hambanahambana leswi swi nga na matimba yo tiyimela hi swoxe hambi ku ri SAFA ya tiyimela hi yoxe ku ri SARU ya tiyimela hi yoxe. I ntiyiso that's why na ku Makhensi loko a lava ku destroy tiko ra hina aka sports a ri destroy loko a nga swi koti sports a nga koti ntlangu a ku ri na ntlangu lowu yena a vona ku u rhandza wona a tshiki vanhu lava va sapota football va sapota sport xa la kaya ngopfungopfu aka football SAFA ya swi kota ku va hakelela vanhu lavaya so yena loko a ta fika kwa vanhu lava hi la ku vona vanhu lava benefitaku hi la ku vona yini yes i ntiyiso vanhu lava benefita mara a hi yena yexe a nga wa sports a va sapotaka ku na SAFA mina ta ku vula ku na SAFA ku na yini na mina ni nga mavasa ni nga teka mali ya mina ni investa ka Bota ni investa ka Manjoy loko famba ni ya yimela tiko ra hina a ni luzangi mara yena loko a lava ku ta ona Makhensi waloye
ka Nameti. rifundi kumathenzo a nga ta hi onhela naku mina lexi ni nga xi twisiseki i ku a ni mhani hleketa ku vanhu lavawani vo va ku khensiweni ku loko mo laha ku ta Afrika-Dzonga vaseketeri a va yi mitlangwini vo tala ngopfu ka ntlangu wa bolo kona swi nyanyini a va yi vaseketeri ka ntlangu se loko ku ri ku vaseketeri a va yi ntlangwini ivi ku va lava Mama Joy lava va tinyike nkarhi na va Bota na va manimani va Saddam va hamba va endla ku loko mo languta ka Chiefs kumbe xikombiso va Saddam hi vo va nga endla ku va na va Machaka ne le ka Pirates no nyika xikombiso ku loko na va lava va Pirates ka Pirates a ku ri na va ri Mzayoni na va Mzayoni va endle ku ta van'we sweswo ma swi vona loko mo langutisa Botse mani lava na nkulukumba luwa na Saddam va endla brand ya tiko ra hina aka sports yi va na value okay let's take munhu wa swi kota a nga si rhandi xipoto xo karhi a hi mhaka ku ku na mhani luya or ku na papa luya lava ku ya tikuma ni hume na yena aka TV or aka something because i va a karhi a rhandza ku supporta sports support ya sport yi fika yi va henhle hikwalaho ka vona lava ku nyika example langutisani tolweni ku tlanga Bafana Free State Bafana yi fike yi tata hi 2 days I'm sure 2 days aku hele mathikiti va tata full because Bloemfontein yi na Bota a Bloemfontein u kota ku koka crowd leya ka vona okay ya vona sports hi mhaka 1 2 3 masibona langutani Orlando Karlo Manjoy a va ri la Orlando a yi tshama yi tele mhaka hina kwale va nga kona va swi kota ti-supporters ku ya a stadium hi mhaka ku lava ku ya yima a kusuwa na Manjoy or Bota so makenzi loko a nga kutana na ku yi onhela a yi minyana ai kumeni van'wani khezi nkarhi wa n'wina a hi mutwereni 0860002543 languta nkarhi khume ntsevu timinete a yi se ba awara yan'we henhla ka nhloko i mahungu ya misava na vonge n'we na Timaluleke ivi loko ivi ya mahungu na misava hi bula na statistician general Rusenga Maluleke va hi byela ku va titwa njhani tani hi va statistics South Africa loko ku hume hungu ri ku ai tinhlayo letiya ta 2022 a ti hi pfuni va vula yini kahle va Medical Research Council kambe ke i ta twa va statistics South Africa ku va angula va ku yini hi ndlela yele a hi amukeleni n'wana mingiserelo hi nhleka ayi Botse mpfukile hi pfukile mkwe papa hi mpfukile kombela khoma leya va Mama Joy ya sports leyi ya Botse mina leya sports va tiva ni languta hi matihlo mambirhi mara lerin'wana ri ngutisa ku ri va rhange va cheka ku before va yimisa a va hlawuriwe njhani and a va hlawuriwe hi mani ku va yimela before va yimisa munhu la nga va hlawula a swi langutini a ri na reason Botse loko a lo rhanga minister wa hina a vutisa ku va hlawuriwe njhani and reason ya kona ku ri yini kumbe a ta vone nkoka wa vanhu lavaya because mina ka sayiti ra mina nkoka wa vona wu le henhla ngopfu Botse because loko mo langutisa xipano xa rixaka kumbe rugby kumbe cricket kumbe ball loko va ri kona ni twa nga ku na ti-players ti va motivated loko mo langutisa a handle loko swi tlanga handle stadium swi va swi tele mara xinhlayaninyana xexiya xa vanhu vanharhu xa vanhu va laha South Africa loko vo kora va tsutsuma va celebrate na vona ku komba ku va vona va hi motivate aka leswi hi nga ku swi ndleni no twa hi nga ku swi rhongo ku va yimiseli Botse Marco ya ni mingiseri no twa hi nga ku swi rhongo ku va yimisile a va fanele vo lo swi languta hi ndlela yin'wanyana kumbe va hafule swin'wanyana kumbe xana loko a volo no hi mhaka ku ri no loko ku ri ku va tlanga tournament yo karhi a va yi loko ku ri ku tlanga final ntsena hayi ku totally ku va ku ri hava ti-supporters a hi hinkwenu hi nga ta swi kota ku flya hi ya va support a swi lava ku flya mara a hi fikeleli ma swi vona a hi fikeleli ene loko mo langutisa ti-team te le handle swi tikombi nga ku na swilo leswi endliwaka loko ti tlanga hambi ko va ku ri during the week mi kuma stadium xi tele swi vula yini a va tirhi vanhu lava va tirha mara swi vula ku na communication yo karhi yi endliwaka a tikweni ku sapota xipano xexo mara hale ka swi xa tlanga a xikwadi xa South Africa ku ri during the week a hi nga yimeriwi hi chayisa ku entirhweni ku hi ta kota ku hi ya sapota xipano hambi xi ri kwala kaya kwala hi ta tsandzeka ku ya hi mhaka ku hi rhanga hi ya mintirhweni ivi loko hi suka ntirhweni va ku hi 5:30 xipano xi le ku tlangeni wena hi ku hi hlomuka ntirhweni ma swi vona
so Namethu. ku ri varhangeri va hina va hi tekeli nhlokweni tanihi hi ri ka underground Botpret a va hi yingiseni va hi tekela nhlokweni sports a xi rhandza because na hina hi hungasa hi swona so va nga hi tlheriseli ndzhaku ma a va tshiki vanhu lava va vuyi vanhu lava va sapota squad hi ku hambanahambana ka ti-sports leti hi nga na tona you can see Nemetrin 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hele ka mgana lone na FM makomba ndlela n'wangu wa wena u ri yini committee maka kwalonga ko hi ndlela yo le nteri hi bula na statistician general Risenga Maluleke la ya ka awaralia ya umwe loko hi vuya mahungu msava na bongi ngwa mwana ti Maluleke kapa sweswi ni pfumeleni unda ila tabo ya yisha mahlweni ta ka riqingho rero 0860002543 na n'wina mi nga pfa mukandisa rito ka 0860002543 hi ndlela yo le kapa sweswi hundeni la tabo ya ta ka riqingho rero nta ka leswi ila hi nga komintsero mgana lone FM 0860002543 na n'wina ku Africa wa vulavula hi amkeleni mintsero loyi hi toki hi angula ku ni hlakani mi amkeleli ka mgana lone Inseganto tsat. ai Befokeng. hi vatomi ku papa Ai bala wama. ina Ya hambi to reta o sungula no nghena ka nongono kwa n'we. a swi na mhaka hi ta vona swona yini ni la ku khumba yin'wanyana ni tshama ku ni rhandza ku fana kha ni yi vona minkarhi ya ku tala namuntlha ni twile mi kha mi vulavula hi mhaka leyi ya speaker ndzhaku ku ni zetela ku halaya hi ndlela leyi ku na maphorisa lama vulavulaka lama mungo ya koho ka ti-freeway lava ti-highway patrol ya Botpret ku tata bazi yi huma a Zimbabwe musi sweka tani kumbe yin'wana yi huma Joni va yimise movha la va tshika munhu loyi va nga n'wi yisa wa movha va cacela bazi loko va cacela bazi na ku sunguleni Botpret a ni kumbexana va cacela bazi ku la ku ya langutisa ku ri vanhu lava nga le ndzeni ka bazi va na timfanelo ta ku fika la tikweni xana matshalelo to chika janyana so ri hoxela loko xikhwameni hina hi famba ku hi timovha leti letikulu nga nga tivuli hi vito Botpret hi kota ku vona swe le hansi o ka hina tikumi mali muni mara u va amukerini Botpret ntolo tlhela ni nyuma ni ya Polokwane loko wa ku hundza xikalo lexa Mantsula ya ku ri va caca bazi va hetela va hlangana hi vumbirhi ka voho ka bazi yin'we u tivutisa ku vanhu timovha timbirhi ta mfumo ti cacela bazi yin'we hayi mani lani ku na vutomi byi fira a ka ha ri mhaka leya ntirho leyi a wu fanele va endla yona se xivutiso xa Botpret kumbexani mi nga ni pfuna loko va cacela bazi liya va yi cacela hi le rin'wini a va ngheni ndzeni ka yo Botpret va vona ku ri vanhu lava nga ha ra ndzeni va na maphepha ya ku va ya kaya kumbe ti-passport na swilo tata ene i xivutiso xa kahle mina ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula kambe sweswo mi swi vulaka minkarhi ya ku tala na swi vona na mina se ene swa ta se ni ku na wa vona va yimisa bazi ivi driver yi ta yi fika yi va komba maphepha mambirhi manharhu ivi mini va ni kha ni hindza hi ku a ni na mini va ni kha ni ya lomu ni ya kona kumbe nghena non'wini a yi driver i jaha ntsena munhu ku khondayi bazi ya ku Botpret ku ri khondayi ya chika yi kha yi dlula ri kha ri jika yi ya yimela le masini after that gada wa famba phorisa a ri zala ri vulavula na driver khondayi ya nga na license kumbexana munhu hambi va na yo a ku chayeli ya na bazi liya mara hambi va na license loko bazi kumbe movha yi yimisiwa a va vulavuli na mukhandziyi va vulavula na muchayeri ku ri njhani kumeka so Botpret tanihi swi nga vula ni n'we ni famba ni driver ti-truck hi famba matiko yo hambanahambana kusuka Natal u ta haleni u nge xikuli sungula la gate leya hina leyi ya Pitori va ri mani Carousel hayi liya ku sungula before Carousel a Phumulani kusukela la Phumulani Botpret ni ta vona mixavo va hlangana bazini yin'we hambi hlangi Botpret loko yi vhele vambirhi yi khoma hi munhu wun'we yi nge khomi xinjoko swimbirhi mara va ya va ri vambirhi Botpret timovha ta ku va ti hlangana bazini yin'we ku ri va tlhe un'wana vo tlhe va nyumana na ku xivoho ma yi vona mhaka leyi hi leyi na ni la ku hundzisa yona na a ni yi vona ma minkarhi ya ku tala mara tolo ndzi ndzi nyika nkarhi because tolo ni drive evusikunyana kwala around 10 hayi mani ni swi vona ku ri leswi a swa ha ri swa ntirho leswi
aswari ene xo sungula va va ri ntirhweni loko va ri ntirhweni va va kha va tsalana ku va tirha night shift kumbexani va tsalana ku va tirha overtime mara overtime na night shift yako suka swi nga hi vuyerisi nchumu hina se loko va vekele ti-spikes leti andzeni Bootfed loko a cacana na bazi we va ri famba ku vula ka mingisi va nga hundza va ku famba le ka malaria a wu wile hala sayitini va hina ma vona yin'wanyana movha wu kone wa ha caca bazi leyi va hetela va tlhela va hlangana ka bazi yin'we va ri vambirhi nemetweni tibazi leti swi vula ku ti na mali Bootfed nemetweni papa enko n'we swi vona ku mi swi vonela kusuhi hi byeleni hina hi swi tivi hina hi nge swi tivi ku ti va ti ri na mali ngopfu kumbe kanjhani kambe n'we mi ri yini 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela timhaka ta VBS na toho ti komba ti ri kule na ku fika makumu endzhaku loko van'wani va kha va ya va kombetela van'wani tintiho loyiwani na loyi vuyeriwile lo phela lo hi yo mhaka va ku i nga orhi ndilo wa makhamba ka va hi amukeleni n'wani miyingiserelo nhleka Aye. Papa. Minjani Bootfed? Buta mina hi pfukile n'wina minjani? Pfukile maka Bootfed tiko ra South Africa ne i defenda xin'wana na xin'wana lexi nga wrong. Eso ile loko va ku na tiko ro bola ne tiko ra hina. Loko ko va na xa wrong hi xo hi defenda ku hi defenda hi humesa na matino. Na ku sungula le ya sports leyi Bootfed. I ti-textile na leti ti va ku ti kha ti tirha loko ku ri mali leyiwani va yi kha yi huma why ku nga cincaniwi na ku ngo famba vanhu van'we loko ri vula timhaka ta supporters ko va vanhu van'we lava nga ku fambeni va hakeriwa timiliyoni hi mali ya hina vanhu va le ku swi defendeni sweswo kambe hi nge swi tivi ku mali ya hina ha swi tiva ku mali ya hina i tax ya hina loko hi za yi huma ka sports ne Bootfed loko za yi huma ka sports swi loko i budget ya mfumo ya ti-textile ya sweswo hi swona loko ku ri vanhu lavana a ku va kha ku cincaniwa ne va ku no sweswiwani ku na vanhu lava ku na group leyi fambaka yi vuya va hale ku ti-super fan ku famba va mani va kha va cincana mara ku nyikiwa vanhu van'we ende vanhu va le ku swi defendeni sweswo a va voni nandzu kwalano dasani ku tiko ra hina hi defenda swo ka swi nga tshamisekanga se hi ta ka leyin'wani Bootfed ka leyi ya dokodela lava nga parliament judge the former judge munhu lowani i chajiwile va ku no aka hala ka judiciary a nga fambisi swilo kahle a susiwa hi ku a nga fambisi swilo kahle sweswiwani ve ri a kha a tlhelela kwalaha ka vanhu valavaya va nga n'wi susa va ku a wu fambisi swilo kahle a ya thola tijaji Bootfed va mi hlongola kwala ka Munghana Lonene va ku a mi fambisi kahle program ya n'wina ne ya le ya Afrika wa vulavula ya Afrika wa vulavula yo duma yo lunghisa misava leyi yo lunghisa swilo swa tiko loko va mi hlongori va ku a mi fambisi kahle va tlhela va ku hi thola Ted futhi hi ya nga ta endla ti-interview ta vanhu lava nga ta thoriwa aka program ya leyiwa Bootfed tiko ra hina hi borile ku bola a ni swi ku bole ku fika kwihi ha defenda swa wrong xi xa wrong xi vo xi wrong ne xi ta defendiwa xivutiso ku nga va ku ha swi tiva ke ku swi ta va swi ri swa wrong hi ku swa endleka ku ngoka hi swi tivi no hayi ku a hi swi tivi a tikweni ra hina Bootfed hi defenda swa wrong swa right hi nge swi defend i problem leyi nga na yona tikweni ra hina xa wrong ne loko that's loko i la ku duma Bootfed loko ma na ku duma ne sweswo mi dumile na sweswi loko mi na ku duma swinene endlani swa wrong ka Munghana Lonene va mi hlongola se mi ta duma ngopfu lava Pete a endle swa wrong Pete ende Pete a nga vuli nchumu nkarhi walowo wi a ku hayi va lava nga brainwash ne a va ta ni tirhela loko ho dyondza ku loko xilo hi ku xi wrong Bootfed xi wrong nkulukumba Makheza a nge endlangi swa wrong a na swi yimisa swilo leswiwani wa swi tiva loko a swi yimisa ne i la ku swi ta endliwa kahle mara vanhu ne hi humesa na matini vanhu va hosi wa ya swi endlisa leswiwani na maviti lama nga huma Pete van'wana loko va languta ha hlamala na lava a va benefita mara himpela lava va tlhela no hina va benefita va kha va nga endli nchumu swi defenda hinkwaswo
se itiko leriwani ro vanhu lava endlaka swa wrong a South Africa ne va defendiwa vanhu lava endlaka swa kahle a va defendiwa hi tiko ra hina rero hi leswi fanele swi tiveka sweswo ku tiko ra hina we are defending the wrong people loko munhu a endla swa wrong a n'wi defenda loko munhu a endla swa right a nga endli kahle loko a endla swa right ne u ta crucifiyiwa ku no a nga endli kahle makhezi leswo swi endlaku he's trying to clean department liya ku ni ta sungula kahle ni swi vona mina a nga fika a nghena a kuma swilo swi a swi vona leswi nga ra swi tshamisekanga swi nga cinciwi just because Mama Joy emhlangano wa ka hina na art mara a ku cincaniwi ku hava mahlangano man'wana ma nga ti superfan for the past years 5 years ni tiva Mama Joy ntsena the whole South Africa Mama Joy i Saddam na luya un'wana luya wa bota he was the saboteurs the whole South Africa hayi vanhu va a hi tshikeni ku defenda swa wrong a hi tshikeni minister a va endla leswi endlaka swona kambe a hi ku defenda ko va nkarhi wu bili kambe a hi ku defenda swa wrong la ku tala a ni vanhu lava a va hamba va tinyiketela va ya vona ntlangu wa bolo hi timali ta vona a swi kahle ku ma khensa loko swi koteka ku va khensiwa but leswi ni vulaka swona a hi vona ntsena stadium xi kota hi vona nemetwe bye ay miri stadium xitati vona nemetwe ora yan'we henhla ka nhloko mingisiro munghana loni fema kumeni mahungu misava na bonge n'wana timaleka se minute ibila ora yan'we bonge nhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hikokwalaho ka yini I fanele ku hlwerisa yini a Lethaba ku hlwerisa ku vanhu va tele ngopfu xibedhlele I xin'we ntsene why va nga koti ku mfumo va hindzelanyana swibedhlele hi ku angarhela ku fana na loko va ndla tijele ti tele ti lotana swibedhlele va ku swi tano phela a swi twali leswi swi tirhisiwaka xiswona vaongori hala tlhelo na vona va karhi va hi nyavuza va hi uvela mina kwala Lethaba ni byela un'wana a ku tanani ta mboha bandi ni ya ku ni ku kasesi ni hluvula baji na a ku ni pengi mehe ni nga ta boha munhu bandi ambale baji ni ve ni ku sesi hlamulani ku fana loko mi ri munhu wo dyondza mi ri na discipline nyana hi ku loko no vuyisela kan'we mi nge he ni tshunguli ma swi vona ku hi tshunguriwa hi ku rabelela banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisiro munghana lona FM nka hi timinete ntsena ibili awara ya 13 hi ta va hi rhurhela mun'wana tila hi ta bula na vana namuntlha swi lehangi vona ku hlamula ku kahle hi va hi fike njhani ka ku un'wana a ku hayi ongeti tinhlanhla leti va nga ti tirha hi ku hi teka a tile ku hi pfuneni hina hi ndlela yaleyo mun'wana tinhlekani mi amukeleni ka munghana lona FM hi losile muhaxi ni ku losa vayingiseri mina loko ni nga se vona statement xa n'we ni ti vutisile ku kahle va lava ku fikelela yini loko va za va fika va ku tinhlayo leti ta ku hlaya vanhu ta 2022 a ti hi vuyerisi nchumu tanihi kumbexani n'wina hin'we mi nga swi vona swi nga mi khumba va ri yini kahle muhaxi a hi sunguleni la a hi ro sungula hina va STEPSA hi soriwa eka tinhlayo ngopfungopfu tinhlayo ta ku hlayiwa ka vanhu leti ti vitanaka population census kumbe laha hi fikaka hi lava ku tiva leswaku vanhu vangani laha tikweni ngopfungopfu ku soriwa hi va professor va lava va nga humesa tsalwa rero kumbe xitatimende xexo bona va ri vambirhi kusukela hi census ya 1996 2001 na leyi ya 2011 nayo ya leya 2022 va tshame va kha va komba sweswo ku statistics South Africa a yi tirhanga kahle swi nga leswi maendlelo ya kona hi lawa ya ku no a ku na nchumu lexi xi tirhekaka laha tikweni kusukela loko hi kume ntshunxeko se hi swo swi nga tshama ngopfu eka mhaka leyi
kambe ku tiyisisa na ku tshamisekisa vaakatiko hina va Statistics South Africa hi lava ku tiyisa leswaku tinomboro leti hi nga ti humesa ta ku hlayiwa ka vanhu ti tshamiseke kahle a hi vuli ntsena a ho fika hi vamba ngoma hi tlha hi sungula ku yi chaya hi vanhu tanani hi ta cina swin'we ku na maendlelo loko hi hlaya vanhu xo sungula muhaxi hi na vurhumiwa bya hina kumbe vuthu leri ya ku ri ya hlaya vanhu lomu ya makaya loko ri heta ku na vuthu ra vumbirhi leri ri tlhelelaka ri ya hlaya vanhu kambe leri ra vumbirhi leri laha ri yaka kona ri ya andzhaku ka loko lava vo sungula va sukili leswi hi nge hi le ku tirheriwa kona kumbe a field loko va sukile nakona lava va nga rhanga a va fanelanga ku swi tiva ku lava va yaka va ya kambela ntirho wa vona va ta ya kwihi na le kwihi na le kwihi hi ku loko vo swi tiva va ta tshama va lunghise ngopfu ku saseka lomu ya ku nga ta yiwa kona se a va fanelanga ku swi tiva vuthu lera vumbirhi leri tlhelelaka ri ya kamba vanhu lava hi nga va hlayaka ku tlula kan'we kumbe lava hi nga va hlayangiki se hi ta huma na leswi hi swi vitanaka ku i undercount rate kumbe vanhu lava hi nga va hlayangiki ku va nga va ri vangani se loko se hi swi tiva ku tiphesente ta vanhu lava hi nga va hlayangiki ti ngani hiko hi fikaku lahaya se hi tlakula enhlayo leyi ya vanhu lava hi nga va kuma xikan'we na lava hi nga va kumangiki ku fikelela mpimanyeto wa vanhu va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe lava va tikumaka va ri haleno emintelekani ya hina ya Afrika-Dzonga se hinkwaswo swi endliwile hi census ya 1996 ya 2001 ya 2011 na yo ya 2022 a hi humanga kumbe ku hambuka ka maendlelo ya hina xo sungula xexo xa vumbirhi muhaxi hina ntirho wa hina a hi ku tshama lomu ya tihofisini hi tlhokonyotela tikhompyuta hi vuya hi ku hi vona ingaku vanhu i vangani laha tikweni hi ya hlaya vanhu se loko hi hete ku hlaya vanhu va hi byela ku i vangani hi ta paluxa a hi vuli leswi hi swi vonaka loko ho mi kuma mi kha mi dzaha fole muhaxi mi kha mi ri pakuta swinene hi mi vutisa ku na madzaha fole na muku a ndzi dzahi hi tsala leswi mi vulaka swona hayi leswi hi vonaka swona hi ku ntirho wa tinhlayo leti hi tirhaka hi tona hi paluxa leswi vanhu va vulaka swona loko a ko va leswi hi swi hleketaka a hi to tshama tihofisini hi ku malembe na malembe va swi tiva ku vanhu va hi byele ku yini se ku na ku hambana ka ntirho wa hina va Statistics South Africa na wa tiprofessor leti ti nga va na xiviko lexi vona mo ni boxa hala tlhelo muhaxi ku va professor lava va ni ntokoto i varhangeri ka xiyenge xa ku hlayiwa ka vanhu lava va hloniphekaka swinene se na loko hi vulavula ku leswi va nga swi boxa hi kanetana na swona hi kanetana hi ku na hina hi na ntokoto haleno ka Statistics na ati maphephahungu man'wani ma kombise ku ti-scientist ma vula vona i vanhu lava nga na ntokoto lexi ndzi xi tivaka mina muhaxi a hi vona vambirhi ntsena va nga ni ntokoto laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe misava hinkwayo na hina le ka Statistics hina vona vanhu va ntokoto na tiko leri na vanhu lava va nga hi pfuna se ni la ku taka maendlelo ya ku hi pfuniwe njhani ku tiva ku tinhlayo ta hina ti tshamisekile loko hi heta ku tirha ku te ya lava vaakatiko van'wana na van'wana va matiko ya le handle lava nga na ntokoto na vona tiprofessor letimbirhi hi va landzile kambe swipimelo leswi va hi nyika swona swa matirhelo a swi nga amukeleki a hi va landza kan'we hi va landze ko hlaya hi hetelela hi ku mo hi va tshika hi ya tirha na van'wana loko hi heta hi kume vanhu lava nga na ntokoto va nga tlhela va hi tsundzuxa va matiko va kwala tikweni na matiko yambe hi tlhele hi ya ka lava hi va vitanaka South African Statistics Council
ku nga ntlawa wa vatokoti na tiprofesa tin'wana lava va tsundzuxaka mina eka matirhelo ya mina na ku endla leswaku ndzi nga tshuki ndzi hambuka eka matirhelo ya maendlelo ya ku hlayiwa ka vanhu na ku pimapima ikhonomi na hinkwaswo leswi hi swi tirhaka swa tinhlayonhlayo. Va tlhele va ta na vona xikan'we na lavaya vatokoti lava hi nga va lava kumbe ti-expert va fika va ku census leya n'wina statistic yi vitaniwa leswi va nge i fit for purpose leswaku ya ringanela ku tirhisiwa hi tiko ku va leswaku yi nga ha tirhisiwa ka vupulani kumbe ka yini na yini. Se swi nga leswi va professor lava vambirhi lava nga humesa xiviko lexi va tlhele va ni tsalela papila va ku Mwanati hina swisolo leswi na leswi na leswi na leswi. Ndzi tlhela ndzi va hlamula ndzi tlhela ndzi rhumela vurhumiwa bya swandla swa mina va ri mune swidyondzeki khalanga vakon'wana a ni dyondzekanga mina mukon'wana wa n'wina a ka se hina swidyondzeki loko vo huma va hava xirila loko a ku ri ku cina xicayicayi a mi ta chava. Ni rhumela va swandla swa mina va ri mune va ya hlangana na vona va tlhela tiprofesa leti va ni tsalela papila hi ku vona ku leswi hi va hlamulaka swona a swi yelani na leswi vona va swi vonisaka swona. Vona phela va yangi va ya hlaya vanhu va lo tshama va languta tikhompyuta va languta na minkarhi leyi nga hundza ku swilo a swi famba njhani. Se tiko ri tshama ri kha ri cinca muhaxi. Se loko ni rhumela va swandla swa mina va ri mune va tlhela tiprofesa leti va ni tsalela va ku hina a ha voni ku ri na nkoka ku hi nga ya mahlweni karhi hi burisana. Se loko va ya humesa xiviko xa vona a va katsanga leswi va nga bula na swona na swandla swa mina na leswi hi nga va rhumela hi mapapila ya hina. Se leswi vulaka swona i ku va tsandzeki ku va xiphemu xa goza ra census loko va vitaniwe hi council ya statistics. Va tlhela va tsandzeka ku bula na hina loko se hi karhi hi va komba ku hi tirhise ku yini. Loko se va tsandzekile va ya va humesa xiviko xa vona. Se munhu loyi a lavaka ku nghena xibakeleni a nga fambi a karhacaca a ri le handle muhaxi a ku mina ni ba ngopfu i nghena i ya didini lexi biwaka kona muribani kumbe xihlanganini a ya xibakeleni ku biwa xibakele se a ta vula ku ni chavile leswiya swo meya ni chavi ka vamanimani leswiya ho onha na mavito muhaxi swin'wana a hi swi koti ku swi landzelerisa hi xitalo. Hayi ni mi twile Mwanati ti tele leta ta bula hi toho mina vona ntsena vanhu lava va nge le ku cheleni misava hi ku a hi dyangi swin'we se yana ni le ka nhlengeletano leyin'wana mi nghenaka ka yona kumbexani siku rin'wana hi ta fana hi ta tshama hansi mi tlhe mi yi hlamusela kantswa ku hundza laha hi nga hlamuserisa xisoho ka rixaka na lava kumbexani va nga va ku na swivutiso va kota ku vutisa hi kota ku vona ku statistics South Africa yi fanele yi tshama ya ha ri na ndzhuti wa lowu yi nga na wona na lowu yi faneleke ku va na wona hi ndlela yaleyo. Mi nga se ni chucha muhaxi swa ringanela hi ku hatlisanyana hi boxa leswaku census yi nga ka yi nga fikeleli vanhu hinkwavo. Hi swo swi endlaka ku loko hi vone lava hi nga va siya handle kumbe hi nga va kumangiki hi tlakula tinhlayonhlayo letiya. Se na vo vaakatiko leswi a swi endliwi laha tikweni ra hina ntsena swi endliwa misava hinkwayo. Se swi nga leswi vaakatiko a va tshamiseki ntirho wa hina wa ha base swinene. Ndzi tiyimiserile ku ta burisana na n'wina eka nkarhi lowu taka. Hayi ha khensa swinene ka leyi mi nga hi tsela hi yona ya ku census yi nge fikeleli munhu un'wana na un'wana a ni van'wana va pfa va vula va ku mi ka hina va tangi ina ka vula muhaxi swi sweswo misava hinkwayo hi swo swi endlaka ku hi tlhelela hi ya hlaya lava hi nga va siya handle hi kota ku tlakula tinhlayo ta hina. ni mi twile Mwanati ta khensa swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku hengeta. Ku khensa mina muhaxi ni ku khensa vayingiseri ntsena hlantswa muhaxi hlantswa hi ngo hlayiwa xikarhi ka vanhu van'wana va ta ze va mi rhangela va tisa hlantswa vakon'wani. A swi koteki hi ku hlantswa a yi ti yi nga humi kona le ku humaku en'wingi se swi nge koteki ku hlantswa yi ta yi huma ka kumbexani ka khosa ku ve n'wingi a ri ka mathebula a swi koteki hi ta tisa. Mi twile vakon'wana ni khensile.
aketsa hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela va lava hi bula na vona i statistician general Risenga Maluleke va nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga 404 va lulamise mbulavurisano na vona sweswiwani hi hafu ku bile awara ya 10 se sweswi endlaku ku mi va vona hi kha hi tsutsuma ku va kota ku ya va vulavula na vona va tlhe va kota ku hlamusela sweswi va nga swi hlamusela la mi kota ku twa ku se va kha va ku matirhelo ya vona ya endlisa ku yini hi ndlela yo yele ni khome xitiviso la xi khumba ka vaaki ve le Kremetard ni nga se ku hlayela xona ne i mani ku byela leswi va professor lavambirhi va va vulaka tatana Mugwena tatana Risenga Maluleke va professor lava va nga rambiwa ku va va xiphemu va tisa swipimelo leswi swi nga fikeleliwiki hi va statistics South Africa loko va tisa swipimelo leswi nga fikelelekiki hi swona leswi tatana Risenga va nga vula swona ni leswi no swi hleketelela ku swin'wana swa swipimelo swa kona mi ngo kuma ku hi lomu ko tani mi nga kuma ku la a va fikelelanangi la se loko va nga fikelelanangi la swi hetelela swi fikisa ka xiyimo xexo lexiya xa ku hi ku a va fikelelanangi va sungula ku famba va lava leswi vo va hleketa ku ngeti ku nga va ku ri swihoxo laha na lahaya hi ndlela yo yeleyo tatana Minga ni kombe mi ni landzelela va lava va nga fambi hi ta kota ku va hlanganisa na tatana Neil Xikwambani ku va ta kota ku kuma ku pfuneka hi ndlela yaleyo noko loko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiselo me ku n'wangulo wa wena u ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yo ka Afrika wa vulavula lava ni vulavula ku vona mingiseri va nga fika laha hi awara ya 5 mingiseri loko va fika laha hi awara ya 5 a va ku va te ku ta vona mina ku va ta kota ku pfuneka ve le kutweni ku vava swinene se hayi na va tshemba tatana Neil Xikwambani hi vona nga ta va hlanganisa na vona tatana Neil Xikwambani va ta va byela ku va ya kwihi ivi hi kota ku yi teka kusuka kwalano mhaka yeleyo se lawani ni khome xitiviso lexiwani xi na xi khumba vaaki ve le Giyani B loko ku ri ka u nga swi tivi ku na le Giyani B a Giyani B le Kremetard ve nge ri xi kongomisiwe eka n'we vaaki ve le Kremetard xitiviso lexi ni la ku mi hlayela xona ni le ku jikajikeni xi hlayi kunene swi hela va yi ri ku jikajika ku na xitiviso xi kuma ku xitiviso lexi xa khumba ku vaaki ve le Kremetard va ri hi kombela n'wina va Munghana Lonene FM mi hi tivisela vaaki ve le Kremetard B ku nga ku ta ka nhlengeletano ya nkoka naswo ya xihatla ya mani na mani leyi nga ta va kona hi ndlela leyi landzelaka siku i sonto loyi ya ka wo siku ra 14 ra n'hweti ya Mawuwani lembe ra 2024 nkarhi i awara ya 4 ni ndzhenga i ndzhenga awara ya 4 ndzhenga u sungula hi awara ya 3 se awara ya 3 4 5 6 i ndzhenga kumshalo se fika ka va ntsevu hi nga sungula ku vulavula hi vampima va yini na swin'wana kambe i nge vuli i ku ndzhenga i vula sweswi nhlikani sweswi ku fika awara ya 3 se loko twa munhu a ku a xikarhi ka awara ya 2 a ku hi ndzhenga obviously twa ku a nga ri tivi ririmi leri ririmi leri ri vula tani a ni tlhelele ka xitiviso lexiya okay xitiviso xi ri hi awara ya 4 ni ndzhenga laya a Snoopy Hall a Kremetard se ku na nhlengeletano hi sonto a Kremetard a Snoopy Hall hi awara ya 4 ni ndzhenga se va nge ri kumbexani leswi ku nga ta va kha ku vulavuriwa ha swona hi leswi mi ta va kha mi kuma xiviko kusuka ka masipala wa xifundza ntsongo hi timhaka ta xiphiqo xa mphakelo wa mati emugangeni na ku sungula tindlela ta ku va ku langutiwa ha vuntshwa ka timhaka ta switandi na hi laha swi fambaka ha koho eKremetard xa vunharhu timhaka ta ku veri hey ha vugevenga la Kremetard anakeni khale na khale swi ka swi tiveka ku na vafana va hala ni nge vuli maviti ya hlupha ku na vafana va hala vele ku va nghena a Kremetard vele va tshama va ri ku yiveni a Kremetard vafana va hala ani se va vula tani veri ku na nhlengeletano
mo isonta mtivisi hi loyi mtshamaxitulu wa Kremetat Central Committee ku nga vito leri na Xingulani Stephen Maringa SS Xingulani Stephen Maringa ku nga Maringa SS sevengeri va hi nyike na phone number la anti ku va vula ku hayi mani nga yi hlayi kambe i xitiviso lexi venge hi mu hundzisela xona va ka hina vaaki ve le Kremetat hi sonta marambi wa ka na nhlengeletano ya mani na mani hi awara ya mune ni ndenga laha a Snoopy Hall va ngeri ku ta va kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku kuma xiviko kusuka ka masipala wa xifundzhantsongo mayelana na timhaka ta mati endzhaku ka loko mi kombise ku vilela kasi ku ta tlhe ku langutiwa na hi timhaka ta ku tsemiwa ka switandi hala hi August ku hala Kremetat ku langutiwa na timhaka ta vugevenga lebyi nge byi tinyike matimba endhawini liya hi ndlela leyo ene loko ku ri ku ndhawu yi dumisiwa hi ku kayiviwa kumbe ku na vugevenga swi endla leswaku swi chicha nkoka wa ndhawu se himpela lwana na byala vugevenga lebyi ku endla leswaku ndhawu yi tshama yi ri na nkoka kumbexani n'we mi tshama ku Kremetat hi byeleni mi fike njhani ka ku mi nga havi na gede hi ku khale loko mina ni tela Giyani yingiselani kahle ni kombe mi yingisela kahle n'wina mi nga yingisela xiyanimoya mina ni tela Giyani hi lembe ra 1992 a ku ri loko ni tala Giyani ni ya teka 920076 loko ni teka 920076 a ku ri loko ni fika la Giyani 1992 se a ku ngheniwa hi gede laha sweswi wona ku tsemakanya ku davuleliwa ku tiwa ya mi fika njhani a hi yeni ya kuma mhaka ta mahungu hi ta va heta ka rite veri ku na un'wana mingiseri okay a ni ku kumbe ku na ti-voice note a ni yimani vutisa muhumelerisi laha kambe lexi a ni na ku vula swo hi xexo ku a ku ri na gede laha Kremetat a wu nga voyavoyiwi kun'wana na kun'wana mi fika njhani ka ku ya veri va ta taka ti-voice note a hi tlanga ti-voice note hi ta vuya hi taka riqingho rero ndzhaka tinhlokomhaka ta mahungu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi minjhani hayi hina hi pfukile khalanga khalanga mina na ta nghena ka leyi ya ku ri vana va hina laha tikweni va tswariwa va ri na xitsongwatsongwana lexi xa HIV wa vona hina vanhu vo ntima khalanga hi rhandza ngopfu ku tsangwatsangwa milawu wa vona so ene ya swi tekela nhlokweni loko se swi tikile hi ku hi sungula vona ta swi tekela nhlokweni kambe swilo loko swa ha sungula a hi rhandzi ku ta swi tekela henhla kahle hi ku angarhela vanhu va la Afrika-Dzonga hi rhandza ngopfu ku tsangwatsangwa milawu inkomu khalanga mi vulavula na Power Mathebula kusuka kwale ka Maphalole inkomu va khalanga mina la ku nghena Tatani Mackenzie leyi i ntiyiso Tatani Mackenzie ku nghena ka vona va fike va vundzumisha swo tala leswi a swi tumberile leswi a hi nga swi tivi vo tala a ho swi hleketela kunene ku swa endleka kambe hi nga ri sure se i ntiyiso vanhu ve benefiteni la n'wana bava loko i twe tivekanyana kambirhi ka nharhu nyana i tiviwa hi Kaizer Chiefs ku wena hayi u mulandzeleri lonkulukumba wa Kaizer Chiefs government yo ku sponsor yi fika ku nyika mali ya liyani ivi va teka mali yo tala swinene hi vito ra wena hi leswi a swi endlisa xiswona ka hansi ka mfumo lowu a hi ri na wona wa ANC kambe swo swali mhaka ku le ka mfumo wa nhlangelo swo tala swi ta huma i ntiyiso COVID vanhu va benefitili van'wana va kumangi nchumu hi COVID ngopfungopfu tintambu ta Xitsonga ta ka hina tetiwani vo tala va vona va kumangi nchumu mara mali yi humile so vukungundwana byi nga kona bya a byi endliwa hi vandla ra ANC ka byi fika makumu sweswi enoko chakala khadweni ka matani le kaya inkomu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula a ni kombela ku kwala ka MC ni ndla ku mi hi vutisela ku xana loko ni ya ka doctor ni buka ku ri la ku ya hariwa matihlo a mhangweni doctor yi ni nyika phepho hi ku hari vo phepho leri ti ta ya after 5 years loko ni vutisa ku ni ya after 5 years njhani a ku layeni yi lehe ngopfu hi nga ni byelani ku kasi ku hala matihlo swi za swi teka 5 years ya nga za ya fa muti ya nga si lunga ma vona mhaka leyi mi hi vutisela vo hi ta yingisela kwala ka radio ku za swi teka 5 years ku ndliwa njhani ku humelela yini
banana leti nga emihleketweni ya wena hintshwa Afrika wa vulavula. Ante vichitani ba mi se kuma nomboro ya vona va lava ile ku va laveni va ile ku va laveni ku va ta kota ku va va hlanganisa na tatana ne xikwambani n'we mi va tivaka na n'wina bava mi temele ka Jopi ne mi temele ka xihoko a na ha tsundzuki kambe loko mi ni twa papa na swi tiva ku ma yingisela a hi ringeteni ku vona ku mi ti hlanganisa na hina nomboro ya mi yi koho ya hangalakile la kwala mugangeni swi nge endleki ku ri hala nga na yona loko mo kuma un'wana nga na yona nomboro yaleyo a mi niki ivi hi hlangana na n'wina hi kota ku twa ku mirhi yini hi kota ku mi hlanganisa na lava nga kotaka ku mi pfuna hi ndlela yaleyo a hina ni mahlweni hi twa ku mi khome yini ka 0860 002543 un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani a ni twi nga ri ku na un'wana nge ti nhlekani kambe okay loko ni nga ha n'wi twangi kumbe wa ti-voice note okay mara na tin'wana ti-voice note kwala Ncinda na muhumelerisi mhaka ya minister wa sport Gideon Mackenzie i mhaka ya kahle ngopfu muhaxi hi ku mi n'wi hlawula njhani munhu i super fan cause va koho vanhu va mi kuma ku va ya kwale ti-stadium each and every time mara hi ku va tshamela kule na tikhamera a hi koti ku va vona ku va tshama va ri koho so then vanhu lava va tsutsumaka va tshama kusuka na tikhamera hi minkarhi hinkwayo va hlawuriwa va ku ti-super fan mi n'wi hlawule njhani ku ve munhu yalowo u ti tshineta kusuka na tikhamera ma vona so yi endle kahle ngopfu super fan hi ku ya hi mehe a swi olovi ku yi hlawula muhaxi swi fana kwala xitichini a mi nge swi tivi ku muhaxi muyingiseri wa n'wehe lonkulu hi wini hikuva koho va yingiseri va tshama va yingisele xitichi xexo 24 hours mara hikuva va koti ku nghena moyeni a mi nge koti ku swi tiva ku va koho so super fan yi endle kahle a khansela Gideon Mackenzie Nhlekani Botpet na muhumelerisi Botpet mina ni vona Gideon Mackenzie leswi nga swi endla murhangeri loyi kahle ngopfu loyi a khansela swa super fan hikuva va nyikiwa mali yo tala yi ya eka vona leyi a yi fane yi endla swin'wana leswi antswisaku eka migingiriko ya swa mitlangu lomu matikoxikaya a ti-community ta hina na lomu swikolweni hikuva lava va famba va vo bolo matiko ya le handle mara loko va vuya va hi vuyela na yini i yini role leyi va yi playaka ti-community i ku duma kumbexana i ku byala vutihlamuleri ku kurisa rixaka na inkomu okay un'wana enhlekani Botpet un'wana i tshama swi vula kwalaho a ku loko wena wa ha ri ku dyeleni swilo swa ha ku fambela kahle i hina u hlanganisa i ti-connection mara loko sungula ku dya van'wana i corruption mina hi ku ya hi mina sweswi nga endla minister wena wa sport arts and culture a ni voni swi bihi nakan'we mina a ni vanhu vo lo pfuka va ti aplayela so problem yi le ku hikwalano hi ku ri phela sweswi swa ha swi swa navusiku yi lo pfuka munhu nampundzu a pfuka a swi aplayela so why loko huma list ku va na problem laha nga na problem hi ku ya hi mina ncunga ku hi laha ku se yi kumena hi vanhu va le handle hi laha no ni nga swi twisisi kona kahle laha inkomu mi ri na Sandboy liviya Inhlikani Khalanga ya swi lava loko u kume ntirho u nga yi hi xifafa kumbe u zonde munhu hi ku loko u fika i ta n'wi singelela ni ta thoriwa ka munghana lonene ni ku loko ni fikile ni ku hayi vile Khalanga a ni nga n'wi lavela ni ku susa hayi Mackenzie a tigedli a languta swilo ku ri swi famba kanjhani hina van'wani hi nga kuma nkama wo ya a stadium kambe a hi se lava va kota ku kuma nkama na tiko ri swi vona ku ri a va yi va hi seketela swi lunghile Andrew Macheke kusuka la tshama hansi aka Mugombani hi 350 na Inhlikani Botpet mina ni nghena ka leya Mama Joy leswi swi tikombe nga ri kona apartheid kumbe mona wo karhi ti tele ngopfu timali leti dyiwaka laha ku nga ri na liya va Mama Joy va fambaka hi yona va bota na va Sadam leswiyani a va representa rixaka ra hina a fane a rhanga a swi languta mina u chuwa hi ku na mina ni hanya hi 350 ku lo sala va ku 350 leyi a yi tsemiwa a yi hi pfuni nchumu mara mina ni dyaku yona ni hanyaku hi yona ka ni nga riki na ntirho ni nga na switifiketi swinharhu mara a ni le kumeni ka ntirho ni hanya hi 350 na chuwa hi ku munhu wa ku tani sweswi ku nga nghena mfumo leya mihlengelo a nga vula ku na 350 leyi a yi yimi
sweswi ma swi twa va ri tinhlayo ta tatana lava va nga va tirhaka ka switatana risenga a hi tona leswaku nga se nghena mfumo wa nhlengelo a swi nga vona ku a hi tona ma swi vona njhani ku a hi tona tinhlayo tete leti ku la ku va ku hi nga yi mahlweni hi tshama ka ndhawu yin'we hi tshama hi karhi hi rila loko a ho kota ku hunguta mona hina maAfrika hi endla leswi swi lavekaka na Xikwembu a xi ta hi twa vusiwana na xilungu xa vula i ri if we stand together and work hard we shall blessed hayi ka tika hey andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Afrika wabula ile kamgana lona FM makomandela ayi ku 0860002543 kandisa rito hitwa loko ikandisili ta tlangisa sweswi nga tlangisa swona cancel swinene ngomga kota ku endla tano kambe sweswi kuna un'wana khohlola ku la swivula ku na munhu hleka ayi mi pfukile papa hi kona ni yambo tsaka hi pfukile mi ri timhaka tingani n'we mina ngena ka leya sport ayi lanuwani kuna mhaka la ene swilo swani ko va ku ntsala ilo hatlisela nkulukumba loko hata ava expose kumbe ku va humesela rivaleni loko mo languta kahle ti-fan letiya ta Mama Joy na va Sadamba lava a ku ri vanhu lava va hakelelaka hi state mara swi nga tiveki aka public straight hi nga swi tivi hina vanhu hi kona mutla hi swi tivaka ku a va hakelela hi state I ku westa mali i ntiyiso lava rhandzaka bolo ya milenge hi tele ngopfu lava rhandzaka swa ku tsutsuma hi tele ngopfu mitlangu hinkwayo ka yona ku kantsakanya so kasi why loko ku ri ku bolo ku ya vova lava va Mama Joy na vamana va hakeleriwaka loko ri ku tsutsuma hala ku ya vo the very same people loko ri rugby ku ya vo mpela i ntiyiso i nga rhandza swilo leswi hinkwaswo laha misaveni na hinkwaswo i va feni ya swona it's highly impossible loro minister leyi nga nghena sweswi yi ya hi ntiyiso ku veni i rhandza xilo a swi vuli ku ri ku ya ka xo i fanele hakeleriwa yes hi fanele hi va na to ti-ambassador or lava va nga ti-fan ta official but va nga vi vanhu lava va nga ka sports hinkwaswo let's say loro loko ku ri na va ka sports I mean va bolo a va football va ri voxe loko ku ri ke ni va vala swa ku tsutsuma a ku yi vo van'wanyana hi sweswo ka tibayisikiri ka yinini ka rugby a ku yi va different people not ku ri ku ya voho vanhu van'we aka swipotso leswi hinkwaswo then a yi ta va yi ri kahle so mari leyi ya ku ya vanhu van'we benefita ho va ri voxe as if hi voho va nga ma-South Africa va ri voxe so it's very wrong hi laha mina a ni la ta hundza hi kona loko leswi swi nga mara a ku vangi na munhu ku hana un'we nga tshama swi vula swilo leswi hikokwalaho ka yini sweswi mi vona ku ngeta a ni tshame mi kwatile ku hana un'we nga tshama nghena moyeni a swi vula holobye va nga se endla leswi va nge le ku swi endleni ni tsundzuka loko ku ri na rugby leya World Cup leyi hi nga wina hi ka yi wina leyi nga ku hundzaka swilo swi lava ku khumbiwa kwala ka nongonoko lowu swi lave ku khumbiwa nyaki swi tlhela nyana nene mahungu na swi ri koko kasi vanhu lava va hakelela hi va mani swi va swi tlhelela ndzhaku na tsundzuka nyana swi lo tlhelela ndzhaku mara ntiyiso wa kahle i ku westa loko i ri fan kumbe i ri museketeri wa xipano xo karhi fambi mali ya wena famba seketela phela swa ndleka mi kuma ku phela minkarhi yo tala a hi ale mi nga va kuma ku vaseketi va nyikiweni mali ku va va seketela ene a vo lo yiva vo lo nikiwa kambe swi sungule kwihi swi sungule kwalaho ka ku voho va tirhisa mali ya voho ku hamba va ya mitlangwini ivi va ze va voniwa van'wani va voniwa hi swipano swa vona masitwa van'wana va hakeleriwa na hi swipano va holeriwa na hi swipano swa vona ku va va endla ku va va kona stadium se ivi swipano swa vona loko swi va vonise sweswo a ni swipano leswi i swipano swa 16 i xin'wana i swiphemu swa swipano swa 16 leswi nga koka ka Premier League ya Afrika-Dzonga ivi kumbexani va kuma va phela a hinkwavo vanhu va famba hi mali ya ndzawulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko van'wani va seketeriwa va kuma ti-sponsors inkomo hi laha ni la ku taka kwalani Bookpet laha a tikweni hi na swipano hi ku hambana ka swona swa mavito hi ku hambana ka swona lero sweswiwa a hi xikombiso hi ta vulavula hi sesi laya Joyce hi voho lava hi nga vulavulaka hi voho hale ka hina Machangani na right a ku vulavula hi voho tanihi
hi museketeri wa mitlangu a ni swi twisisi ku mina right mi vula yini kambe hambi swi ri tani n'wina vula leswi mi lava ku vula so mara ku mina right a ni swi tivi ku mi vula yini okay leswi ni lava ku vula swona laha ka ku va hakeleriwa hi swipano hi xoxe maybe Kaizer Chiefs maybe Sundowns maybe Pirates swi kahle mara swi nga vi swi ya nghenelela endzeni ka budget ya tiko va hakelela hi state a swi ri kahle ngopfu loko va favor Sundowns a yi va rhwali yi fambafamba na vona ya voho ya va favor yoho loko favor bakaniya yi va rhwali yi famba na voho ya voho swi nga nghena ka budget ya tiko Bootpad hi laha swi hluphaka kona mali ya tiko a yi fanelanga yi tirha like nobody's business yi fanele yi tirha swilo swa straight leswi swi nga ta kota ku munhu un'wana na un'wana a va service i mali ya tiko a hi mali ya xipano xo karhi that's why ni ku why loko ku tlanga rugby va ya ka rugby loko ku tlanga ball va ya ka ball loko ku tlanga hinkwayo mitlangu leyi vo rhandza hinkwayo swi wrong inkombo I can't loko ni swi langutile loko va ya hala na hala a ni swi teka ku i mhaka liya yo xo sungula hi le ku susumeteni mhaka ya nkwangulatilo xa vumbirhi hinkwako laha a va languteriwa ku va seketela hi lava seketelaka ntlangu wa bolo se va seketela na cricket se va seketela na rugby masivo a ni swi langute hi tihlo rero a ni tivi swi vula ku kumbexana ni nga swi langutangi kahle ni 0860-002-543 a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani ahe mingiseri n'we mi no haxa mi pfukeni ahe mahaxi mi pfukeni hi pfukeni minjhani hlayisekile vahaxi hi khensile nkarhi lowu mi nga nyika wona namuntlha ni rhandza nongonoko lowu hi mbilu ya mehe hinkwayo ni rhandza ku khensa ngopfu ku va leswi mi swi endlaka eka tiko ra hina ra South Africa nongonoko lowu na mi khensa swinene mi ni ndlela ku hela ka vhiki kambe hayi a ni ndli ni ri nexe ni ndla na Mafemani Eric Ncindani loko mo swi tiva ku ri lava va nga tiviki Xichangana Xitsonga va wu rhandza ngopfu nongonoko lowu ende va wu rhandza hi ku the way nga khomisa swona mi wu khome kahle and mi teki sayiti mi ba nhloko mhaka straight hi mali fika mapfumela hi tela na n'wina mahaxi inkomu mahaxi i kha ni nkarhi ni yingisela u vita ANC leyintshwa tatana manana Poppy Ramathuba mi vitana Premier and then mi vitana na ANC leyintshwa leyi nga nghena sweswi ni twa ku vava hi ku ni un'wana loyi ni fambafambaka ni jikajika swibedhlele ni vonaka vutomi lebyi bya vanhu va saka hi swona lexikulukumba lexi rhandzaka ku xi vulavula muhaxi ma ringeta ku vita ti-ANC ma ringeta ku vulavula ku vita tinya ku tita moyeni ti ta hlamusela loko a ni nga tivi ku ri hava na ripfalo na ku va va vulavula swilo leswi va swi tiva ku ri hava nge swi endli hi ku loko hi langutisa ndzhaku premier leyi nga nghena sweswi loko i karhi hi complaina hi leswi a nga swi endla ndzhaku ni n'wi rhandza ngopfu manana Poppy Ramathuba and ni lava ku n'wi tsundzuxa moyeni na vayingiseri va twisisa ku ri ku vulavula na swiendlo swi hambanile manana Poppy Ramathuba va kahle ngopfu ku vulavula ku andlala swilo kambe mintirho hala ndzhaku a yi tikombi a no va seketela no lava improve eka leswi va swi endlaka hi ku sweswi loko karhi hi vulavula tolo a mi nghenise emisilo muntshwa hi rila hi leswi manana Poppy va nga swi endla no nyika example ni le Phalaborwa va tise ti-ambulance ti tele ngopfu more than 15 mara ti lava chayeri ti-ambulance ta ha xota futhi se mi ngo swi twisisa ku ri swin'wana leswi swi humelelaka evuton'wini bya hina ku endleriwa process ya ntirho ntsena ku ri varimi va twa yini ku ri vavabyi va twa yini a hi tlheleleni katsongo ka leyi mi vulavulaka yona ya vachayeri ya ti-ambulance miri ku na ti-ambulance ti nga hava vachayeri 100%. So I think about donated ambulance, because of the election, we six more than 50 net ambulance. But the ambulance that will go vita, the shift that go the shift can so see a song get 2, 3, one baba ambulance in our corn. Ti lo paka ti pfumala vachayeri. If I get it till 30 concessions. 100%. So I think about donated ambulance, we six more than 50 net ambulance. But the ambulance that will go vita, the shift that go the one baba ambulance in our corn.
ene leswi swi ni vilerisaka ngopfu a ku improve vakhegula ma vona hina van'wani ya karhi ya ringeta ku yimayima if ya vakhegula va karhi va ri la ka kokwani n'wi twile papa n'wana a hlamusela ku nese yin'wana yi teka yehe susa baji nini va tiva a ku improve nchumu swibedhlele ende swin'wana leswi nkarhi hinkwayo hi swi solaka tinese na vo i vanhu staff a swi kona ni vula na maphutha la leswi humelaka na maphutha doctor yin'we susa nampundzu until nampundzu ri xana 6 leyi nghenaka a tirha a ri 1 va n'wi kombela va tlhela va n'wi fostela hambi va ku yi nge voni more than 8,000 ya vanhu hi siku u karhele na wena a swi koteki so va fanekele va va honest ti-MEC na tiphina ta hina ku ri hi kombela rivalelo va vona mena na va byela straight loko n'we ti-MECs na n'we ti-politician ngopfu ta n'we ta haleli Limpopo a ni swi koti ku loko mi tsandzekile mi byela vanhu ku hi kombela ku rivaleriwa hi kombela ku improve va ta ku byela ku mfumo lowa hina hi endle 1 2 3 mfumo lowa hina mara loko karhi u chika swilo swa vulavulaka a swi hanyi hinkwaswo a va nga ri pfale va ku kombela rivalelo hi kombela ku impela hi joyile hi kombela ku improve 1 2 3 na loko va fonela sweswi va ta ku byela mfumo hi wu hi sweka apartheid va hi tlherisela ndzhaku more than 6 years hi laha hi lavi swona leswiya leswi hi swi lavaka ntsena hi lava ku twa ku loko munhu a tsandzekile a ti vona nandzu a improve leswi hi swi lavaka ntsena hambi hosi yesu i ri loko joyile kombela rivalelo hi siku vo never they will tell you ku ri mfumo apartheid a ka nga tiyindlweni ake tiyindlu ta 1 2 3 a ni la ku va byela hinkwavo MEC Phophi Ramathuba ku ri dyondzani ku va na ripfalo loko mo va na ripfalo etimbilwini mi ta endla ku ri swilo swi famba kahle endhawu hinkwayo mativa mhaka leyi mi nga yi sweswiwani loko mi ni kha ni pfumela loko mi kha mi vulavula ni kha ni le ku hleketeni papa ku va xikongomelo ku ri yini loko ko xaviwa tiambulense to tala mara ti xota vatirhi wun'wana muyingiseri sweswi mi nge le ku vulavuleni i ni rhumela hungu a kombisa timhaka ta ku tin'wana ta tiambulense na switirho leswi swi lavekaka ndzeni ka tiambulense ti hava xivutiso i ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini loko swi ze swi fika kwalaho a ku ri ti-election va vona hina vanhu vantima hi lunghe ngopfu ri pfumeleriwane hi nga na rona ri endle ku ri hi pfumela swilo swa wrong va hi phundzisiwa na hi ti-t-shirt a ku ri timhaka ta ku ri famali mi ya vota ti-ambulance certificate swilo swa n'we swi ta swi hetisekile va nga ri na tiplan ta yona ku ti-ambulance ti ya kwini you see swilo hinkwaswo swi humelela loko ya ku votiweni a na no swi tiva ku hi vanhu vantima hi fanekele hi endla yini vutomi bya munhu vantima byi chipe ngopfu vutomi bya munhu vantima leswi humelelaka la South Africa laha as long ku fa munhu vantima se hi toloverile mani tsile hayi so mani tsile a ku na ku ri xivangelo xa ku fa i yini hi improve kwini matiko le handle loko fe munhu ta lavisisiwa ku lavisisiwa byo ku khonga na doctor na nwa loko fa munhu xibedhlele swi ri i nawu hayi nemetweli papa nemetwe kwembe xi mi katekisa ya mahlweni na ntirho wa n'wena a khensa swinene papa mativa leswi va swi vulaka kumbexani n'we mi swi twisisa ku antswa tata xikwama ni tata ka n'wina sweswi nga ri khale ku na van'wana va lava ku pfuniwa la kumbexani mi ta vhe mi ni pfuna ku twisisa yeleko loko ku ve leswi va swi vulaka pa i ntiyiso swi vula ku mi huwa yini hi ku ni vula ku loko mi xava tiambulense ti ri hava ti-driver mi vula ku ti la ku ndla yini kumbe okay ta xaviwa tiambulense ti va 10 ti va na ti-driver timbirhi ti ta cincana hi tiambulense letiya hi swo mi vulaka swona no vula loko ri ku va vula ntiyiso leswi va vulaka swona kambe hi nga mi nyika nkarhi mi hlamula loko ku leswi swi nga vulavuriwa swi mi lava ku hlamula ka swona n'wina mi nga khumbiwa mavito ya n'we kusuka ka premier ku ya ka ndhawu ya rihanyo loko mi lava ku angula ka leswi va vulavulaka hi swona hi nga mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ku vona ku hi sale timinete tingani na hi nga siya ka mahungu ya misava ya awara ya ku sale timinete nkayi ha na nkarhi laha a hi mutweni ni mingisero wa me ku mi angulamo ku yini hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM mi amukeleli ka Munghana Lonene FM
ani nga pressang kon kambe ta vuya isa mahlweni mingiselo mkana lona FM nanga ko eAfrica wa vulavula twa ku un'wangulo wa wehe wu ri yini eka timhaka leti u nga va ka u khome toho hlekani lowu kambe xiyimo lexi xa vava lexi xa vava swinene loko ku ve hi le ku tirhiseni leswiwani swa ku va ta fika ku hano mati hi lava ma homi ivi mi vhota ma nga ha homi loko ri ku hi sweswo swi vula ku na vanhu va nga hi teke ku serious ni vula loko ri ku bala va leswi va swi vulaka i ntiyiso kambe nto muhumelerisi va ku va ta ringeta ku hlangana na tatana xikwambani va vhe va hlamula swihehlo leswi loko ku ri va koho kwala kusuhi loko va nga ri kona kusuhi hi ta swi vona ka nkarhi lowu taku kambe ni twa kha ku pfuma movha la va nga kumbexana va va komile enhlakani hi mi amukerile ka munghana nonene xikwambani enkomo khalanga xikankwani va yingisela n'wina va hi yingisela ni tshemba mi swi twini ni hupeli ya yin'wana yo sungula mara leyi ni nga yi kuma kahle loko ni sungula ku bula radio hi leyi ya ti-ambulance ni lavaka ku vulavula hi yona na katsongo ya ene muyingiseri loyi a nga nghena i tatana Mbhenzo va le Phalaborwa ni va tiva kahle so a ni la ku nghena ka swi swo tala mara i xa ti-ambulance I think ni tile loko ku ringana kambirhi lako in fact eka mbirhi a tsundzuka ro sungula a hi vulavula hi ti-ambulance ta le Siloam Hospital laha ni nga hlamusela ku maxa loko ku ta xaviwa ti-ambulance letiya ku endliwe analysis ya ku kombisa ku ku laveka switirhisiwa swa njhani ene xin'wana xa swileswi a swi hlupha ni vanhu a va karhateka ngopfu xiswoho hi swona ta ku ri shortage ya ti-ambulance a hi agreeni kusuka kwalaho now ku ve na analysis ya ku loko ko kota ku xava ti-ambulance to ringana leti swi nga pfuna ku lulamisa swiphiqo swa ku kayela ka ti-ambulance because back then a ku ri leswa swa ku vatirhi va koma ri a hi na ti-ambulance so i xa ku paka ka ti-ambulance ni hlamuserile ni ku a hi xilo lexi fanele xi tsakisa vayingiseri because sweswi vatirhi va hehe ti-shift ta hehe hinkwato ti na ti-ambulance lera ra ku loko ku ri na shift leyi yi nga off ti-ambulance leti va ti tirhisaka a va cincani ti-ambulance so loko u hundza eka EMS station u kuma ti-ambulance ti pakile it's not because a ku na vatirhi it could be because shift leyi yi ti tirhisaka yi le ku ofeni because a swi koteki ku vatirha EMS va tirha 24 hours mash ku na shift ya nhlekani ku na shift ya madyambu ku na shift leyi tirhaka na hi ti-weekend swa ku tanyatanyana so loko lava va tirhaka na madyambu va offa va chaya ni mpundzu va paka ti-ambulance to fambaka hi to ivi lava nghenaka ni va teka lava ti pakile vusiku hinkwabyo va ti tirhisa swi ku tanyatanyana so a hi mhaka ya shortage ya inani and by the way mash mi ta tsundzuka ku since hi ve na pfumba leri ra ku ti-ambulance na n'wina mi ngo ni chekela ku ya hi sayiti ku ti-complaint ti nga ni compared to eka minkarhi leyi nga hundza leta mi tikuma hi shortage ti-ambulance ti nga va ta ha ri kona mara ti hungutekile drastically hambi ku ri ka hi mendela hi ti-complaint on a daily basis eka ntirho wa me it's been long laha ni nga kuma complain ya ku hi fowunerile va ra ku na ti-ambulance ku nga va ti-issues ta ti-delay na ti-nine because laha hi nga koho ku na ti-ambulance hi fanele hi ngeteleka leswi vuriwaka ti-PPT because nkarhi yin'wana hi boheka ku tirhisa ti-ambulance leti nga koho ku ti tirhisa tanihi ti-planned patient transport leswi nkarhi yin'wana swi swi vanga minkavanyeta ka matirha ti-ambulance but quite generally I think eka issue ya EMS hi le ku tirheni kahle mahaxi mara swin'wana leswi hi fanele hi swi twisisa i ku swi fana na le mutini mahaxi ni rhandza ku nyika xikombiso lexi ku loko mutswari a ri na vana vanharhu nkarhi wun'wana swa endleka nga swi koti ku va xava tintangu hinkwavo hi nkarhi wun'we swa endleka ku n'hweti leyi ta xavela lowu n'hweti leyi ta ku xavela lowa n'hweti leyi ta ku ni kota ku mi khavhara hinkwerhu so hi tirha na issue ya shortage ya ti-ambulance so ku ya mahlweni ku nga va ku langutisa ku ya hi ku ti-community ta hina to ti le ku kuleni and so on and so hi nga ngetela kwini loko swi teka mhaka ya vatirhi na ti-ambulance na ti-ambulance tin'wana mara focus hi le kulu sweswi i ti-PPT mahle leswo swi vula ku vanhu kusuka maybe xibedhlele xitsongo swa xibedhlele lexikulu ndlela heliya kambe loko ti ta ti fambisa sweswo va kha va ku letiwani i ta shift leyi nga paka yi nga offer leyi va ku yi ri on a yi vi ra nkayivelo yona na ti-ambulance hi nkarhi walowo a hi nge hi un'we lava nga nghena sweswi na nhlekani ti nerile ku endleka yini kwalaho yes i shift ya mehe ni ya n'wini ya ncindani shift ya mehe loko yi chaya ni mpundzu 6 o'clock ni paka ambulance ku nghena shift ya Pet Kalanga
a teka ambulance la yi pakile vusiku hinkwabyo hi 6 o'clock nampundzu a yi tirhisa loko ni nghena ni madyambu ni teka ambulance leyi ni nga yi teka nhlekini hinkwayo ni yi tirhisa loko ni nghena hi weekend u teka swikutani no nyika swikutaniya taniya a ku vi na nkarhi lowu mi kumaka ku na vatirhi lava idlers va ku a hi na tiambulance kumbe tiambulance tamile ku na vatirhi lava nge tiambulance ti pakile va ri a ti na ti-drivers no because ti-shifta hinkwato sweswi ti allocate ambulance va swi ku shifta yi endli hi munhu wun'we ku na munhu la chayelaka ku na ti-responders ka hi ku laveka ka ku va responde ka situation ya njhani swikutanyakana so that's why hi vulavula hi mhaka ti-shift mark so ni endlela ku hi dyondzisa ni le ka van'wana ku ri loko va hundza eka ti-EMS station ta ka vona va vona ambulance yi pakile a swi vuli ku a ku na vatirhi mohaxi i mhaka ku hi na enough wa ti-ambulance for ti-shifta eka nkarhi wa sweswi loko va kha va vulavula muyingiseri laya ku vuye ku rhungena n'wana a ku tin'wana tiambulense ti hava switirhi leswi tiambulense ti lavekaka ku va ti ri na swona n'wina mi tiva yini tanihi ndzawulo a swi tava kahle loko va kombisa ku switirhi swo fana na yini mohaxi because tiambulance leti hi nga na tona na loko mi ti vonile loko ti ka ti demonstratiwa va kombisa na enkarhi the former MEC prima ku hi leyi ambulance va nghena hala ndzeni mi vona ku ti na ti-ventilator ti na ti-stretcher ku na letiya ta ti-obstetrics ta ku na switirhisiwa swa ku neka ku pfuna vavasati loko va ri vayimani and ku ngo ho laveka lebyi ku improve hi mhaka ku nkarhi wun'wana hi lava ti-state of the art mara in the main swilo swa basic swa hi na swoho mohaxi nkarhi wun'wana hi ngo va hi lava private school kind of no nyika example mara a ku na ambulance leyi nga ta yi ri bangwandla yi nyiketiwa vanhu va ku i ambulance a yi na stretcher kumbe ambulance yi lava ku rhwala munhu a yi na ventilator kumbe a yi na yini a hi na swona swiphiqo swa muxaka wolowo even mi ta tsundzuka ku sometimes last year loko before ku hetelela ku hendiwa over ti-ambulance letiya ku ve ku va na pfhumba leri nga va ri endliwa ra ku unveil ka switirhisiwa swa ti-ambulance letiya leri ri nga angeriwe hi doctor va nga ri ku nyikiwa ti-ambulance mara ku unveiliwa switirhisiwa leswi fane swi nghena ka ti-ambulance and we did that transparently through the broadcast vanhu va kota ku swi vona to va ku nkarhi wun'wana a swi olovi ku certify vanhu hinkwavo mara hi le ku ringeteni na swi tiva ku mhaka ya rihanyo i mhaka leyi nga sensitive hi le kusuhi na timbirhi ngopfu ta vanhu and a hi vuli ku hi perfect a hi perfect mara lakutsongo hi le ku zameni and then a na navela ku ni loko va criticize nkarhi wun'wana hi nga tirhisi rizondo kumbe ti-grudges a hi tirhiseni ti-facts on the ground because na swi tiva ku nkulukumba loyi nga nghena u na grudge na former premier ni na history na swi tiva na current premier a na ni la ku nghena ka swona mara loko swo va na ti-grudges ta vona a ku tirhisiwe ti-facts a fane a hi byela ku emaphutsa ku na vatirhi vangani a ni wu nyike example ya maphutsa ku na ti-ambulance tingani ku na vatirhi vangani ku swi va clear swilo leswi but he's generalizing u ri ku na ti-ambulance ti nga paka laha ni hlamusela ku ti-ambulance ti nga paka there is nothing wrong with them but na ku nkarhi wun'wana na loko hi fanele hi ya mahlweni ku ngetela vatirhi because like tanihi nga vula ku ti-community ti le kuleni ti nga va ti ri ko ti-ship ti va ti ri ku tirhana ni nyika example nkarhi wun'wana ka malamulele during the day hi chan'wa hi tirha ti-ship timbirhi kumbe tinharhu loko ma ku muganga hi va yi kurile ha boka ku in the future hi ngetela ti-shift tin'wana ku nkarhi wun'wana hi siku hi tirhisa 4 5 swi vula ku hi ta boka ku at some point hi ngetela vatirhi ku nga ri ti-ambulance kumbe hi ngetela ti-ambulance ti yimela vatirhi whatever will come first because nkarhi wun'wana a hi swi koti ku hi nga thola vatirhi hi va holela hi tlhe hi kota swa ti-ambulance hi nkarhi wun'we hala tlhela hi endla swona it's limited hi boka ku endla ti-prioritization march and loko no swi kota na swi fane swi voniwa as progress of some sort ni khensile mohaxi ku va ni inkomo tatana xikwama na khensa swinene ku va mi tena tlhelo rero rin'wana sweswo miyingiselo munghana lona FM thema nkarhi wena wu herile nongonoko lowu wona wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebola kasi la a studio 1 again ni famba na tatana Patrick Shayi na Sunduza wa ka Minga handle ka sweswo ni khalanga Pet Mathebola hlangana na nongonoko lona kambe hi Msumbunuko vaaki va le Kremetat mi nga rivali ku na nhlengeletano hi Sonta hi awara ya 4 la a Snoopy Hall veritanani mi ta twa ku timhaka ta mati ti endlisa ku yini mana ku hela ka vhiki lokunene dzuma na mina landzela na Ike Ngoveni bonge n'wamungwana Timaluleke wa landzela mahungu ya misava ora 2 tata mahungu eka SABC